ассалому алайкум бародарои азиз, хуш омадед ба канали AB Blog, канали хабарҳо. Бародарои азиз, хеле ки дидем як ҳафта пеш хабар бромад ки Абдурозиқи мо, бародари мо бояд қатъи Ҳизбуллаҳи Доғистонӣ боизана. Ма аввалан фикр ками як хайпа, як шоу, не ки бародарои азиз, ҳозир пешкаши мо як дисе навор мекунем, бинед чӣ хел Ҳизбуллаҳи Доғистонӣ машқ кардест, тайёрӣ дидест ва Абдурозиқа гуфтест тайёр бош, ма уже тайёрам. ва бародари азиз нагуфтаам намона, Абдурозиқам ҷавоб дод, гуфт ма ҳама вақт тайёрам. бародари азиз, агар ҳамин бой шава, шумо чӣ фикр доред? Ки ғалабаро ба даст меорад? фикротона дар комментария нависен. Дар паноҳи худо бошед. Саломат бошед. Ай хорош! Гард забирай! Хорош, Хазбек! Хорош! Гард забирай! Хорош, Хазбек! Желание есть, мышцы есть. А, Хазбек? Тренировки бомба, нет? Машаллах, вот стремление у человека. В зал зашел, дайте, говорит, мне вес добавьте, говорит, ломаю, говорит. Скоро на бой готовимся, даже. Светло там. Скоро на бой готовимся, даже.